Hai Neng Iti. Abang Cipoy. Saya punya sesuatu nih. Ih, bawa apaan itu? Meni rapat-rapat, repot-repot. Ya lumayan lah buat kendang-kendangan. Kenang-kenangan. Iya muka-muka Neng Iti sayang ya, Mak. Aduh. Ini agak kirabet kernaon jadinya. Oh ya malu. Saya kernaon dia rabet. Apa lah aing mah? Masih ekdon ka dia. Apa aing ke bebek Iti? Nah, malop Iti mah nu aing. Naon? Bebek Iti nu aing ku aing sedir botak nyenglet sia so. Naon sih? Merukan aing. Wah, ini ka maneh? Ya aulina naonan. Enggeus. Sia tapaleun ka aing. Jurus ilang tapakarana Rogo Sukmo.